Evo vidite domaća jabuka, friško obrana. Sad ćemo da napravimo jednu štrudlu od jabuke, od domaćih jabuka. Evo, u 2,5 deca mlakog mlijeka stavili smo 3 dobre kašike šećera i suhi kvasac. I moramo sačekati da nam odradi germa, da nam dođe. Ćemo nasuti prašak za pecivo jedan i stavit ćemo još jedan vanilijin šećer da mu da ukus vanilije. Eto. Evo, sad ćemo nasuti malo prezle da pokupi vodu iz jabuke. Još malo. Vidimo još da pokupi vodu fino iz jabuke, da apsorbira sav, da nam ne bude bljuzgava jufka. Hajde još sve. Stres sve. Nemoj sve, tamam, to je to. Znači to je negdje oko 100 grama prezle. Sad ćemo staviti ove grožđice. Evo. Malo ćemo grožđica staviti. I stavit ćemo još jedan vanilijin šećer. Mada su jabuke prilično slatke, stavit ćemo ipak jedan vanilijin šećer. Evo. Ja sam probao malo, jabuke su prilično kisele, zato ćemo staviti još 50 grama šećera, vanilinog šećera. Istaviš ćemo ovih 5 malih vrećica. Tako. Ipak nisu slatke, više idu na kiselo, a štrudla nije baš, treba malo da je slatkasta. Jabuka, tako. Sad će taj vanilijin šećer da da lijepu jednu aromu, drugo da došećeri. Može. Evo, pošto nam je germa nadošla, kvas, kao što je lijepo nadošao. Znači, pripremili smo 2 jaja i ovih 200 grama otprilike putera. Evo, sad ćemo i puter stresti. Tako. Eto, znači ovih 200 grama putera. Dobro, hajde. Sad ćemo saliti ovu kvas. Evo ga. I sad ćemo mjesiti. Ćemo malo ugasiti. Evo, pošto nam je tijesto već gotovo, mjesili smo ga dobro. Znači, izdijelio sam ga na 2. Izdijelio sam ga na 2 polovine. Znači, napravit ćemo 2 štrudle. Malo veći, malo deblji. Znači, prošlo jedno 2 sata. 2 sata treba da prođe da tijesto odradi. Da se može razviti. Evo. To je to, vidite. Sad ćemo ga još samo malo urediti, da se sjedini i onda ćemo ga razvijati. Evo vidite ovi 2 lopte. Evo, pošto smo razvukli, sad ćemo namazati jajetom. Evo viš, namazat ćemo jajetom da se lijepo zalijepi. Da se bolje zalijepi ove krajeve. Evo i drugu ćemo zamotati. Prvo ćemo namazati krajeve da se bolje zalijepi.
Evo. Evo stavit ćemo da se peći inša. Evo, pećnica je ugrijana na 200 stepeni. 200 je dovoljno. Čak možda moramo na 180 vratiti ako se previše. Evo što je bilo fino porumela, moramo je već, malo ćemo je pokriti sa folijom, staviti foliju da bi bila dobro pečena unutra. Evo, sad ćemo staviti foliju. Evo ovako. Sad ćemo foliju pokrićemo. Foliju. Evo malo smo, pošto smo je malo pokrili, malo ćemo smanjiti na 180 stepeni, tako. Tako, je previše vatri. Evo, pošto je štrudla gotova. Evo vidite kako je lijepo. Ovo ćemo je posuti sa šećerom u prahu. Tako. Evo ga. Odrezali smo komadić jedan. Evo, vidite. Evo je. Evo vidite, ovo je naša štrudla. Servirana sa šlagobersom. Najbolje paši. Može i sa vanilijom sosom, ali evo, ovaj put ćemo staviti samo šlagobers.